Batala basakhona ukukhipha abantwana bayethe ikolweni. Umntwana nje angaphuma angabuyi for 20 minutes batalise baphethwe depression ngebuhlungu. Aphuma umntwana batala bathi ukuthi uyabuya yini vele. Kumthuma esitolo wadileya kancane umntwana sophaphulekile. Akusesilo live lendlela okungiyo lapha eSwatini. Akusesilo live. Sifuna kuyikhulumisa lenza aba just for 10-15 minutes. Kwanyalo ngisakucela ukuthi umemela abanye sisatha uthandaza. Kuraba kufisha kakhulu nami ngisemgwaqweni ngijake endlini. Siyayikhulumisa nje just for 10 minutes. Ngicela kotshala abathandaza ngoba sonzele edutane. Ngicela abafundisi basonzele edutane. Ngicela ukuthi ningicele bogogo nabomkhulu basonzele. Kude likhambile ngitanalo. Kodwa ngitanako lokusimaswati ake nje sikhulume 10-15 minutes emva koloko bese siyathandaza. Ngalo sika nami ngimenza wenile kabi la. Ngayibhekisa phambili le camera njengoba ngidawusuka la. Ngayibhekisa phambili le camera. Thola iparking lenye lapha phambidlana ngoba lapha kunetakhamuti la kutaba nemsindo mangikhuluma. Mangifika lapha phambidlana sesiyakhuluma sengithola iparking. eSwatini kucale I think kulenyanga lephelile. Ngala ngakubobuhleni. Seva ukuthi kunebantwana bemantombazane labathethwe. Uma ngikhumbula kahle ngala ngakubobuhleni labantwana bababili. Batholakala labantwana sebabulewe kabuhlungu. Sivile ke ngandlela thite ukuthi ungathi bagcina bendiwatika kuba khona lokhanza ukuthi kakusekho lokutitho talomntwana. Kwendekile ke ngala ngakubobuhleni. Sive savuka umbhejazana. Sive futhi sa complain ukuthi emaphoyisa abonakala nganaki kakhulu. Kuthe kunjalo ke eMaswati kwendekile lokho. Kwagcina kwabheka kuboHosiya. Kwedlula ke nokuboHosiya. I think ukuthandi sive ukuthi la ngakubo Siphoso kune GD6 lebehamba ne VW Golf. Yafika yathatha abantwana ababili ngilesi kubona la kubo social media. Namuhla ekuseni sithola ivoice note ukuthi kukhona la besangena ekhaya ngala ngasengculwini. Afuna lo mntwana kumgola ekhathi ekhaya. Danamuhla ngitamele kuyifollowisha lelanga ngasengculwini ngathola ukuthi vele ireal. Lo muntu ngathi ungena ngekhathi ekhaya. Ngeke ngiconfirme kakhulu leya namhlanje sambama yalo labelanze umntwana esikolweni ngoba kubonakala labanye bathi ungathi bethunywa ngilomaka wakhe lokulanza lo mntwana nangilogcina shayiwe. Kusengakati ke kodwa ngithema ngizama kuyiconfirma leyo ngayithola ukuthi ungathi njalo. Singaqinisekisa Maswati ukuthi sivile ukuthi lo mntwana labantwana batholakala sebakhishwe emathumbu. Batholakala sebajujwe lulwimi. Asikuqinisekise lokho lokuthi wonke sowuyadi ukuthi labantwana mabatholakala bentiwa ini. Asivumelana Maswati ukuthi ngumhlolo lo tika lo wentekako. Kubhlungu kakhulu eSwatini awusakhona ukuthumela umntwana esitolo. Kubulala is a norm eSwatini. Kubulala ngengqondo ukuthi bantu bayawutelapha noma leti gebengu tiyawutelapha. Angifuni ngeMaswati kuba ngumuntu lokhombako lokuthi bobani laba lababulala Maswati. Kodwa ngiyathi ukuthi eMaswati akasibo bantu labalibele. Bantu labacabanga kona semcondweni wabo. Ngisho ukuthini mangisho nje kunemprofeti lengimthola ku social media lokuchazela envo ukuthi letinyanga lethe ekhathi neminyaka tigebengu bani labakholelwa ekutheni kufuna bahlale ngekungeda emandla. Babamba abantwana labancane preferably girls. Ngemcondo ukuthi bayo renew strength sabo. Angicali kuyibona le clip sengineminyaka I think ngayiposta some years back. Lo sengeke ngayibona lo mprofeti ayichaza lento. Ngiyibona ke sekuconzana nalokuthi kungilesikhathi. La labantwana sebabuthwa. Angiphinze babuthelwa kuclear lokuthi these are ritual killings. Babuthelwa ukuthi lo muntu uyorenewa emandla iauthority, uyoti purify, uyoti geza. Sis ubhlungu kakhulu lokuMaswati. Lokukakuhlekisi.
Uma uva lokuthi labantu labafika la Swatini laba labenda lobugebengu bahlasela kaHoho, bahlasele eHosiya, bahlasele kaLavumisa, bahlaselwe eLubonjeni kubombolonjeni, bahlasele kubongculwini. Unake le capability yekuthi bakhona kuhamba lonke lelive. Lokho ke kukufundisa ukuthi akusilo nje lisonzane. Kukufundisa lokuthi lo mcondo kufuna bese uyabona ukuthi i network le. Kufuna bese uyabona ukuthi ku-organized lento lokuhlelekile. Ufuna ubona ukuthi banetintfo tekuhamba, bane-transport, banabo petrol. Mawuva ukuthi ma-GT6, ma-Golf. Kufanele kukunike lesithombe sokuthi what are you dealing with? Usebenta nani kulokubulawa kwalamaswati? Kulokubulawa kwalomliba loyaphambili. Kade kwasasiva ngamasonzane, but this is worse. I think this is the first of its kind. Ngithi ke Maswati angeti nelikhambi. Kodwa ngitena ukuthi asikwemukele ukuthi ngumhlolo lo ngakake ube khona. Futhi asikwemukele ukuthi lo mhlolo lo ubonakala uhlelekile. Akusi spontaneous. Yinethi le. Masicetha ke kusho njalo Maswati. Funa bese sidibuta ukuthi njengoba le network sayibonakele. Hulumende wende ini kulwa nalesimo? That's the first question. Lekufuna ukuthi utibute yona. Hulumende ke uma ngabe nayo kuyamthusa ngalokucacile. Wende ini? Asikhumbule Maswati nga 2021. Inkosi Mswati na hulumende balayisha nathi inkomo letinetimpondo letinze. Batimikisa embilaneni. Seva lokuthi bebayotifaka emigedzeni yophahlwa lapha eTulu. Akusiki ukuthi ngemanga siyakwathi sonke. Labanye bathi shutha letinkomo. Siyathi ukuthi dinenge letalahleka. Futhi nani ke niyathi aniva ngami ukuthi lenye ligama lawo bekungumagawugawu na uyagcina elahlekile. Kulo mnyaka. Leletinye ke there and there. Ngoba tathi chuchwa ngemasotsha namaphoyisa letinkomo. Nalapha emigedzeni tamikiswa ngemasotsha namaphoyisa. Sakukhuluma lokho ukuthi live yini khathi emasotsha laholelwa sive kube kungathiwa nje South Africa lamasotsha athunywe ngumengameli Cyril Ramaphosa ukuthi abachubethe inkomo batimikise emgedzeni wakhe. Icabanga lento in that context ukuthi angakhishwa inemaphoyisa nemasotsha eNingizimu Afrika achubethe inkomo yokwenda umsimeto atimikise emgedzeni tiyohlatshwa. Is that possible? Kwendeka ke Swatini dagibela ema-truck ahulumende tiyokwenda umsimeto. Tase tiyalahleka ke. Ngikholwa ukuthi ngemithandazo yebazalwane talahleka leti ngomo. Lalelani ke Maswati. Kwaphuma ihelicopter kulelo hour. Yayofuna tinkomo lapha embilaneni. Yayaluka embilaneni wonke ifuna tinkomo kwaphuma emasotsha. First day kwaphuma amaphoyisa, kwaphuma amawata, kwaphuma first day. Bayofuna leti lahlekile. Bekuphuma inethi kuhelicopter bangayithola inkomo bayigijimisa izidzinwe, bayikhunge, bayilengise emoyeni bayoyibeka le. Balayishe inkomo ngendiza yelive leya emsimetweni wemndeni. Ngalesikhathi la Maswati ke abika ukuthi eHosiya kulahleke umntwana. Abika tinza letinenge lekulahleke umntwana. Ayikaphumi helicopter. Akakaphumi lemibutho lemithathu. Kwahamba emalanga. Kwathe kwafika sigaba la ku social media eMaswati abuta ukuthi khathi kulahleke inkomo lebentibita ngabo magawugawu. Nakhipha ihelicopter. Le helicopter ngayikhipha. Namuhla kwahlanganiswa lemibutho. Namhla kwangikhona iphumi helicopter iyofuna after how many days? Khathi kulahleke inkomo dabo yaphuma le helicopter amangaki lamalanga. Ngifuna ukuthi nguphi lokumcoka phakathi kwempilo yemuntu netindzaba tabo laba bakangwane labatendela bona. Maswati ngiyathi ndawuthi siyathanza kunyanyekisa but sinibuta into leyendeke between 2021 nanyalo 2025 benikhona nikubonile niyakwathi lokho. Inkosi Mswati na hulumende wayo iqiniso lithi they don't value the lives of the Swazi people.
and eMaswati kufuna kuthatha kubeka etandleni tawo ukuthi sinebufakazi bekuthi impilo yeMaswati ayivaluation. That is number 1. Lengicela sivumelane ngakho. Number 2, lengicela ukuthi sivumelane ngakho. One soul is too many. Munye nje umntwana kulahleka ayosondwa atholakala akhishwe emathumbu. In a proper government, eveni labantu banakwa khona, one incident is too many. You cannot wait for 3, 5. Angikhulumi ke mawubala kusuke speak. Ungasilabanye bebatholakala edanyini, sebendiwe konke labendiwe kona kusuke ebuhleni. Angikhuluma mawubala lapho ngoba lese wosiya yamuva. Kude lokucatha lokwendiwa nguhulumende. That's why I'm saying there is no political will from the government to deal with the situation. Uhulumende wathi kuyobona stairs salomunye umfowethu kugijime DPM ayohlala stairs athi ngisakwakhela indlu. I'm not saying that is wrong, but ngithi ngesikhathi kufa abantwana countrywide ngiloko lokungendiwa. Ngiloko sinathi uphumele baleni wabeka ticelo letiphuthumako kuhulumende. Wathi lalelani uhulumende, kule simo lesikhona sicela ukuthi nikhiphe i-directive yekushintsha i-timetable yekufundza kwebantwana. Bathi uma kulukhuni kuvala tikolo for a week nisalungisa ukuthi labantwana nibagada njani. Closing schools for 3 days. Nitivalela ukuthi nifuna kwathi ukuthi nenda njani ukuthi sonke sikolwa sibe nelithende lemasotsha. Sonke lesikhona sikolwa kulesive. Kube nje kuthiwa kusukuma ema comrades aya demonstrate atoyitoya. Ngasaphumile emathende emasotsha. Akuto tonke letindzawo la kuvakala khona kusitaba ne demonstration. Kube nje kuthiwa kusukuma abantu abafuna inkululeko basi bafuna kudeliver ama petition. Emathende emasotsha ngasakhona kamkhweli ngasakhona kuphi kugadziwe. Kodwa nyalo ukuthi tikolwa tiyatiwa ukuthi dingaphi. Kukhipha ke mathende linye lithende lifanele libuka 3 wetikolo. Lelo thende liba nemoto. That's number 1. Nivala tikolo ke for 3 days nihlela lokho. Kuthi kufuna kuchubeke kufundisa but ake sibeke isecurity isonzele tonke tikolo stizone. Nguhulumende lokhathateke ngebantu. Nitivula ke tikolo ushito sinathi wathi mangaba nikhoni ke kukwenda lokho. Why ninga announce ukuthi timetable ayibe adjusted? Sikolwa singasangeni ngalabo 7 ekseni, singasangeni ngalabo 8 ekseni, sikolwa singena nga-fast 8. Niphinze ni arrange ukuthi okay, sicela ukuthi tikolwa tiphume nga-1 primary schools. Onke ama high schools aphuma nga-3. Niyathi ukuthi temporary emathende niwabeke kutonke tikolo. Baphuma abantwana emini. Extensively emasotsha nemaphoyisa attenda ema-assembles etikolo. Siyacela kubambisana abantu abami. Sitawuba singamaphoyisa sigcoke kanje. Sitabohamba nani emigwaqweni kulamalanga sinipatrola. Uma niseta sitabe siyaluka yonke imigwaqo. Uma niphuma nzambama siyaluka yonke imigwaqo. Manibona abantu naku lenikwendako. Hulumende ukhathateke ngebantu udeploya ema-security measures. Kule simo lesikhona lesibonakala sihlasele live. Kube bathethe umntwana Mswati ngalonke live limile nyalo. Kube umntwana Mswati lotholakele sede emathumbu ngalonke live ulimile kufunwa naphansi kwesihlahla nakuphi. Kodwa ngoba kuthethwe nje bantu eSwatini kumnanzi kuyachubeka. Ngithi ke Maswati kunengi lokungendiwa. Ngiyeva ukuthi neparlament yakhuluma nikhuluma ini ninga instruct minister waka education ukuthi announce ukushintsha kwelokhozi
kwe timetable yetikolo. That is number 1. Number 2, hlanganisani ne-office la prime minister emasotsha nemaphoyisa akuzonwe nyalo ukuthi ku distribute emathende all over sonke isikolo asatiwe ukuthi kumele ithende lemasotsha nemaphoyisa. Abantwana sekuayile emaphoyisa etikolweni introduce abothishela kwendiwa ema security measures ukuthi basuka emakhaya bagrushwa njani bahambe baye esikolweni baphindze bajike. They cannot do that. Lendiza le helicopter bayikhipha namhla after how many days? Ngithi ke Maswati akithi this should be bufakazi bekuthi niyite hulumende, and this is bufakazi bekuthi ngifuna ukutshela bonke labalola inkululeko ukuthi the more I am in this battle is the more ngisibona lesidingo sekuthi le ngikhululeko yala Maswati yadingeka. Uma ngiphuma ngiya ku exile ngangite lolugcozi lese senginalo, the more ngifaka emehlo ngibona ukuthi eMaswati endiwane is the more ngirealize ukuthi kude lenye indvo lelungile lokwa kumele siyende ngaphandle kona ile siyendako. The more ngiva ukuthi lama report aphumele balene eParliament ukuthiwe emangayane ba confirm abodokotela ukuthi besinika tigulane emaphilisi la gugile la outdated. Batshela iPAC, Public Accounts Committee, libandla lemalunga eParliament ukuthi wo iyabuthi iPAC benwabona nini la maphilisi ukuthi outdated. Le report la ninayo is public material Maswati. Bathi bodokotela besibona ngalabantu sebagula kakhulu bese siyohlola i-medication noma ama-drugs sabanika wona sikhanze ukuthi beka outdated bese senda daba ithi lento bebaloywa ngilesibhedlela kubhalwe in black and white bebanikiwe imali yokuthenga amaphilisi la fresh but bafaka eMaswati ama-drugs la outdated ngekusupplywa nguhulumende. The more letindvo ngitibona kuba bede naloboshwako ibe ikhona ifunduza i-report lechaza ukuthi kwendekani. Ngila ngifike ngibone khona ukuthi kude indvo lebeyilungile lokwa kumele siyende ngaphandle kokusukuma silwe Maswati. The more ngithola i-report yabodokotela labahambe bayalapha eParliament bo deliver i-petition ngoba leli bandla la health ngasinayo li-releaseile athi dokotela sicale sahlanganisela edlule athi bayafa la sibhedlela labantu mase bafa la sibhedlela labantu size sibatshele ukuthi siyakwathi lokumele sinike kona but singeke sikhone kunika ngoba kude. Batshele amalungu eParliament ukuthi bayaphela bahlonishwa. Kuphume bodokotela kwaphuma onke ama sectors esibhedlela etibhedlela bayotshela iParliament ukuthi first hand labantu bafaka nje. Kwaba bethe lokwendiwako. The more le information ngithola is the more I'm more resolute ukuthi kude lenye into lebe kumele siyende from 2021 ngaphandle kwale ukuthi kufuneka luntshintsho endleleni live leliphethwe ngayo. I'm not in the business yekuchaza ukuthi loluntshintsho lube ngakanani kube na president I'm not in that business. I'm on the business lethi le nonsense le singeke sikhone ukuhlala phansi kwayo siyabulawa imihla nemalanga let alone ngenya lokuthi the country is under attack. Live lihlaselekile akukehluki nokuthi kungene impi iinvadile kodwa tonke letinzawo lama attacks akhona bantu ba vulnerable kude lokwendekako. Namhle kuseni sive lokuthi bangena ekhaya ebaleni bafuna ukucobonga umntwana waphuma indvodza yabaleka ekhaya ebaleni. Ndawuphepha kanjani Maswati? I want to emphasize ukuthi nalonga ingena ntaza ingena ungayikhomba uthi bomakawukawu utayibona mase inyathele masimbe ebantwana kakho ukuthi lento le ingcolile site uhulumende kube sinasihulumende lo responsive lo wathi bantu lo khethwa abantu ngakudzala lokusikusebentile. So bengisho ke Maswati ukuthi kunaleyo ngcinamba sengiya ke phambili ngoba ngithe sitawuthandaza sicelo sami sithi ngalesikhathi uhulumende abinzile ngicela ke batali ukuthi nikwende kube ngumsebenzi wenu ukuthi umntwana angasaphumi yedwana bantwana bahambe in big groups bahambe not less than 5 not less than 10 ba esikolweni baphindze babuya
futhi ungumtali mawukhona mpheketelo umntwana wakho ummix esikolweni mawukhona phinze umlanzo umntwana wakho esikolweni especially primary kwami ngaphinze ngithi improvani batali i-communication mhlambe ethi incingo noma mhlambe yani phakathi kwenu nebantwana benu so that whatever happens sikubona ngekuphathima kweliso noma sikwathi ngekuphathima kweliso ukuthi kwendekani bese ngiyendlula ngithi ngawucela ke batali Maswati umthandazo unemandla khuphukani inzaba phela amaswati ngoba siyathi ukuthi these are ritual killings lokho kubulala kwemademon much as kusilimata enyameni futhi kufuna sikulwe politically that is very true we must fight this thing politically funa silwe ngekwete politiki but sifanele ukuphindze silwe spiritually we need to paralyze le operation yemademon siyathi bazana ukuthi ngeke nimemetele kodwa nami ngi-involved etinkonzweni letinenge lesimemetela underground ngoba kumemetela inkonzo seyinkinga eSwatini nawe ke mangabe unalomthwalo wekuthandaza simemetela sizilo kulamalanga ngilapho la ngiyakhona siyanicela Maswati kuphi na kuphi nabani akazile siyasithi ke labanye abantu baku medication kuyaba langa linye kuyaba mabili kuyaba mathathu sibese sonke siyemthandazweni politically we have to deal with it we'll have to upscale indlela esilwa ngayo kodwa again spiritually ngicela namuhla ukuthi asibambe sizilo labanethi inzaba letidute ngakibo labakholelwa futhi ke ukukhuleka enzabeni abayenzabeni labakholelwa ku cross night time abandleni etinzaweni tabo abahambe bawo cross night time emasondweni bafundisi kufika isikhathi la kufanele ukuthi nikhulume liqiniso ngaphandle kwekungcembeda nitshele bazona liqiniso lokuthi kule live kwendeka ini esigabeni semademon yekelani ukuthengisa ngeliqiniso bafundisi tell the congregation the truth ukuthi lengadi lekwele kwako iyiswaphi you don't need to give specifications but bantu bahlakaniphile bayabona emehlweni bayakuva mawukhuluma ukuthi yini le yendekako le silibandla ke simele kuba clear especially in the area of prayer. Number 2 sifanele ukuthi mbanzakanya kuwo onke activities la on the ground. Uma be Maswati ahamba aya ka deputy prime minister ayomikisa ukukhala kwawo ukuthi deputy prime minister nabantwana baphela aniboni yini ukuthi kumele nikhulume adjust the cards dimbanzakanye njengeliswati anime kufaka imandla kuba kubo justice for so and so wangaphandle kwale live kodwa mase kufuneka ijustice yabantu abenu kuthi wahambana enkundleni nimix ekukhala kwenu hambani ku deputy prime minister hambani ne prime minister noma hambani niye kuphi la kunconywe khona bese nine nibabo emva kwezinye angisho ukuthi kukhona lokukhona labahlelako futhi bangamiswa kulokuthi ngikhuluma ngabo ngithi but eMaswati tifundzise bantu laba basopolitiki baba neluvalo mase babona umnyakato ungakabi khona umnyakato labantu lokuthiwa bo prime minister bo deputy prime minister malunga eparliament they are just comfortable bethu labantu abalahlekako kubhlungu Maswati ngiyacela kulaba bakholela ekuthandazeni let's make sure we pray together kodwa ngiyacela sithathe sonke iresponsibility we call upon the government to adjust a timetable bantwana baphume ngabo 3 high school baphume nga 1 primary bonke bangene ngabo 8:30 to ensure the safety of our children. We call upon the government to do that. Sivele sifuna inkululeko okucinani bafowethu leni ku exile leni hleli kabhlungu leni ngadli lutho leni kufelako kungiko leni kuhluphekelako kungiko bafowethu leni khipha imali ntikhandle nifundzisa ukuthi lento kumele ukuthi siyende. This is a just and noble cause nenda kona political organization leni kule nkonzo ekukhuthata eMaswati nenda kona ngiyacela ukuthi ningafocus kule ningabuki ngakufana kiko akusisebenteli akulethi lutho lesivumelana ngako kufuneka luntshintsho eSwatini luntshintsho loluthi Mswati akasuke emandleni ngoba eMaswati uyawagcilata ngicabanga ukuthi lokho kwanele kusibumba lokho kwanele kusihlanganisa kuthi ke makasuka emandleni uba kusiphi isigaba sekuyawubona eMaswati kuleso sikhathi akufuneka isikhulume tindzaba lokhanza ukuthi mase sifika kitho imicondo mibili
lokumxoka emaswati adzinga emandla ekuthi uhulumende abe ngewawo angakhonjelwa. Utawuse kubonakala ngekufika isikhathi ke ukuthi to what extent do you push the royalty maswati akithi? Kodwa akusiyo inhlakanipho ukuthi nisadzinga kubambana, ningabutani ukuthi singenta kanjani kumchilita, nibutane ukuthi wena ufuna hlale kangakanani. What a silly question in my view. What an irresponsible question in my view. Ukhona umsebenzi lesibhekene nawo. We all have an elephant in the house. Sinento lesingasayifuni sonke. Bekungaba njani ukuthi sicede onke amandla, invest all our energy sithi how do we remove the elephant in the house? One question. Sisusa njani lendlovu la kuthe ushaya umoya. Kunekuthi sitsikatsikane wona ufuna isale ngemkhono yini noma isale kangakanani, wona ufuna lesivumana ngako la ngikhathe endlini indlovu asifuni, asibuke ukuthi siyikhipha njani. Ngiyanthanda amaswati.